Normal ken yam biya kamal kan woro online TV to kon ka update ka kwire ka meche tok tiang are which ka jongle bor bana meche la tiang bana je gwi kel gwasame gore jen o de kon mishit kana me de kon ling ka taye dane shire ka meche tok ja shi kon nganje en o la gwasame gwasme la me la ka tok tin kana day mainne jene chi tok tiang no mo la mai la ka togatin kana mai kana dai mai tidit ano ana mo chu kon ngai kon diala no riek mi chi tok tiang do te ka makan kula la na no mi te di chi tok ki mi dong te krek mi chi tok tin bu kon kula linga gwa ka ta da na chire ka mai cha tok ja ano no shit kam nen yana ma gwa samo la dul mai ni me chi wang pan shala do ne Chechek nak kana dol dangro ka nyamkel mete ka bot midit ereri kana me menchi tuoktin shimaje tiange shiwang chala do jen jene chechek nak kana dol dangro ka nyamkel mete ka bot jen danan chalat erei ler kana mo. A lady has died and two young men and a girl sustained injuries following an explosion at the ammunition store in Malwal Chad military barrack yesterday. The division commander has yet to comment on the matter. Stay tuned for more detail. Again, Dana Chalad. A woman chitwok, a wajan, shekel chenak, kene, wundangro, tichiliu kel, kajan shigamo, no kanyam kel mutakabot, charaja mo chaja quen. Na me ci kon ngaj me dan ngo tege ne lar ke jeno na me motwogri ke me ke je no tege ne ti shura jumlar dong ge ke jeno mejeti second a cha ko mer ke tet ban je kula lin kele no kan me de ka merdi do ba dien de me de ka mer ka jemo netin kon dong ge jeno en kende tini ki me de kon entere wejin winami me de ri ka me da to ge da to ge di gore jen wo beje nywak ye kel ka ta danen chine ti chikan lat ke je ngai ne je gwane ne ka kor gwa de dan e pai we ne chikon ngaje no ki ko tra te ka kor mi chetu gane kore chetu kam jani kan morle ke ji ko tra no alaken lat kenen special ne ko ne la morle na kana lar no ka lar yiga no gor gwa ta me kenen man dana chetu no akeni a chap milel ken nije ka tet kie kata chanlo be ngaje gwa dungno de jogene ka manan jikana gor kata da jikana gor je ko gor kono bana iling manana to no ka kwi dien kan matin konen chawang gwe ke jeno ne ten konen wang dole me ten wang gwa me ne go ka jimorle ko dobra yin kan lat ke je no ko mi ci konu gwi konta dan nan cikano gor ka je kemi diane ken ne ti ken mejeti ka mete cha kamra cha tandien cha ka kam ne de kona la jang re wujin winimi kana mani gwa me ni South Sudan di almede connection kana ba ma jwa kan wa ka distribute ka community into goal gayena ngaje je na me a tactic ka system alo chi wang ne kan bang wanga ne ke tet ken mejeti wanga ne ke tet shimnen yana mo tele mete de wang bang ke storm de wang bang te de to je no te ka misha Allah na jam gwasmo which kon lo da badino belle ne to ko gwasen be mukwen kon me pan the ammunition store has reportedly cut fire in Bor at Malwal Shat military barrack, said by the police commissioner. That was yesterday's report. According to the resident close to the scene, report indicate that Malwal Shat military armory has been seen burning. This is the second time for such situation to occur in Malwal Shat military store. Early last year, similar explosion of machine gun occurred in the same arsenal, which the cause was identified as the Jan Nile lizard after investigation. South Sudan People Defense Force spokesperson General Lu Reikong is yet to comment on the incident. Alame panachi to kan would me General Lu Reikong kan tell me Latin cause I'm baragame ke gwa dene me no gwa dene SSPD a Dorian no ne me ka dobran chalat ke je la je no wang je tit
kane wanga watika connection kane ti golte kokien ano tin kono wanga je dong de ka jor dong de ka ngane aduno si jankaro dien kashin war baji kan tin ko chin war shi kan ko to na me geje no betega kan mulene kana ji ko tira ko dobran chalat ke je ko na me agenda na shoda lat aye nyoga kwen mar dien chalar gwasme ko banna me dan le ro nyok bu kono kul nyok milin kono gwa riponin kono ngor ken ke ka jen kwi duara me mishireka me che tuoktino roj michikana gor gwase me jen gor ba gurno ba je nyak yekel gor kono bandi kon lat ko din kono ngach ko ramete aganismen je che tuok nyodo je gwano ramomo te ke menge jetin cause na me da nang na ideal ne kon te ka jongle chi ka jangro din tin wor te gaten an boron gwad mo ne ideal te gaten no mite gering muje tuok da jing na ideal je de jing ramkel chi ka mo ku yana ne na tama gore ja beje nong ye ka dob ran dong de lat ye ya no gor kono bana jangach okay mi jiram jidit please gore jano be subscribe gwatamo subscribe gore bi nyo kana se ko kienen channel me chuje pro jano jin bi comment bi manana gu jide ilar bo jala ro gwatamo ko kore gwa same take la page mi shali pi bor ai we dung morle ano chigana gorne distribution of ammunition for potential attack to EAS or GPA PBOR la EAS Eastern Equatoria State la GPAA Greater PBOR Administrative Area. The banning of ammunition stored in Malwal Chad is an hidden agenda where army ammunition has been distributed to Dinka Bor used for attack in Eastern Equatorial State and GPA, Greater Pibor Administrative Area, and it is also called for central government to secure more ammunition to the military store in Malwal Chad as replacement for the distributed ammunition. Stay tuned as our admin is in Bor will be updating us. Alakan jikana gorne akene duob danen ci na meche wanka je akene lele janga tet a jang wanga mo ko bikan mej bikan kulo kwal bikan mejit bikan nangrar ba ka kam ne kon la hali ko baji ko tria ba ko maka ba murlene ba ko mak name accusation again is a baseless accusation ko ngai ko ne gwan go ala re which South Sudan taken ka meken dia me tar ja kon to kono mo me shi alingano me wangan barak muda dien meten gwasamo chu to kono chwaji kono wai jen dong dera gany okay dera gany me dan che ore deni re duel e ka chu mero di mer entama jene chi murlen je lado in wange tet jang alo gor kano ichi ka mechi kana kamne kono la haliken kene ken anyok lar kano e biken kula right karandi entre which bor ka jongle state menyo de gwano degte tetten bo ngad ye gwano this time ne tin wan tin ko lat ko ni gan goro South Sudan bo mala gor gano South Sudan bo jeka so anyway ajeri dan ci to mo bana update den bo kono link but ken na men chalat ajen o shekel je liu ko dol dangro no ka nyam kel mate ka bot ajen do bo dan chalat no mo baye le no mu de dien bi atem mal bay